Hagapon ng kong ni penpau jing songo ya ublay lam balari la sumar wayalam bangin mi naging gisem gijongi bangini kendu ha kane ke jaka hadin bagila pendep ya gajing ya ka road show ka bagi tip ka pasnang nanongpo sa pamauleng sa nongpo marngar sadu ang ni madanum den Kembali sibun Piniaisha sipor namar ba kane ka program ka bangi penbej mandagasngi kadai ka roadshow ka bangyong bangi let na kini gijaka kiba kham kongsan hagajing sisya ngira kwae kung party bar kung kertong bandarung haman laki snong tangba umla banle komta namar bagi kali kala bonspa teli tadang irung hagi snong ke bala kham rit ke kham elutir bania phai talai jinjar kadang-kadang gila jit kijaka ke bakham ikeluj banyo bandrung hangner ilum lang kajingker pat da kasorit kalong bapin soba ban ai kajingker shan janga kum kertong na kaseng UDP haga simbol jonggabom hagabom halor ki nongrim ki ba bhi pin penchong nongrim banjit nong mikmat kamde ka kamkai kadai ka kam ga bakentang hang ne ngidon ki jinget ki bafer ki kenhun balang bafer kidon ki balong Kristen kidon ki balong gentil kidon balong Hindu kidon balong Muslim ngidon lut hanongpo konsumsi kadai ka konsumsi ka bangidon lang baro ki jaj penderim kriau penar boy war ki perlok karbi ki perlok marngar kiwi ki non tribal baro ngidon lang hakanongpo konsumsi kabo saukemen galong bangi im hadu menta daga men sim gejingi it gejingi teli ngidang la aban penlong ya gane gejing long kawe hapreng jungi ubleng mushamla ino yangi bangi la aban long komne bangi long kumunong mikmat jungpi kadap deging sau sarang banga mikmat ya ganongpo kondonsi kabagi paitba kilong kibosrutu kibasyai kibasempang kibalon ke jingit markeliang bat ke jingi boram markeliang kata kata ke kongsan hadu kata namar kata hagane ke kenti ngasko bahalor kinong rim ke bangila persang baniyang ha kini ki sansdem ki belalet hagane ke ju ke jaka ha ka pratarik jong u Februari lane urumpang ha ke senam arhajar khat pra dagane ke ju ke jaka ngidang don kajing ya campaign election na gamda jonga hak tu kepor ha kaba ki paitba ki babon gilayawan ban ilapan ni gijing kersan ha kaba imahe doktor Didi Lapang idang don rengkat hak tu kepor ban apil lang ban so wan ai khublei kerpange ya baro gitu ki bala kersan lang ha kasnam arjar khat pra bangala baniyo ya kane kalat ban syakri ha kene ki sansnem ki balale kaju gajing khublei kalej ru na gawanta ki weidi ki perlok ki bomsyam la kersan yang ngaru kamlele nga hadin bagala job ke election ka simba baro ki paitba jong nongpo constituency ki dehi ki breu ki jonga bat ka weine ki mat ki bahakmat ki bangi le so paitba house nem arjar khat pra galong baladang injo in ai ki jing syakri ka berhenti klem danyo siliang khamat yano ru
lagi deh haki senong ki berit ni ke bah lagi deh jai benri befer lagi deh kenun balang befer ya yele kat bala ban ai ki jing syakri ke berhenti klem dan nyau seliang kemat wat la kataru yole se gidan shibon ki jing duna haki deh san sedam ki balalet kumu beri ungar ngadon shibon ki jing duna mla ban penbit penbiang yole se pin subha ban nam suwi ya ki jing duna ki banga ngadon te henry ban langga persyang haki deh san sedam ki balalet ban budin ya ki kam ki balasdang dari mahe lapang ban pendep ya ki kam ki bi la posniu badru ban sedang ya ki kam ki bathmai naga banta kalawe ke bapernai jong ka nongpo kontunsi bad ka temri boy hi paro kawe katto kanne nga shukwa ban jeri phi kanang bagi pajba kin snutu nganom jer sibun mar ka por kamsha ndai kalong ka bakongsan hadu kata bahagi dong bagi tanjungi haga nongpo constituency kimat ki bahakmat ki bangila persang ban pej naga banta ka umbamum di gede gawe ne kimat ki bakongsan gilala aban penurlong ya ka nong greater nongpo combined water supply scheme hagijing penmang ka sispa lai klur na ka mata arfau teli ki sinong ki bagentup nado na mautunum syadu sesang bangla kiran sau teli ki sinong hangtu ki bom kentup ha nongpo konsumsi ru nei kumu briu bodan ya gijing kit kli ngila pendrung lang ki sau teli ki sinong ki bahap so sning konsumsi ndrei kumba handriu teli ki sinong ki bahap apo ka nongpo konsumsi bagi niyo ko mbam umdi ka bakhut ka busuba naga banta ki ki sinong hangtu ko mbam umdi naga banta karaj nong tulu raj mathan combined water supply scheme kabasong dor kumbasan phuwe klur tangka ai lala ban pensangsion ka kam kala sedang nagam ta gijimon toy jogi khat phara tali ki snong bat kumju ki scheme ba pher haki snong ki bangidon larangan jer ka katengan sim sibun tendring la persang kat bala kabut kabor ban yo ikilat jingirap bagi pajba nong song snong gijungi kinyo ya kilat ban penpoy ko mbam umdi kabukut kabusuba hakabade ban ka kot ka khya kawin ni kimat kibangila persang ban budin naga banta ka civil hospital hangti hanongpo kadega we ni hospital ki badonkam ban penbit penbiang naga banta ki paitba nong song snong jong ka temri boy hi baro kawe bat hagi jinglong emily jonga hagi ni ki sansnem ki balale gila persang ban budin ban pentikna bagi mesin ki bapher kinlong ki babit ki babiang kila abandi ki ultrasound kila abandi ki x-ray ban gala ban pli pajba ya ka blood bank mensuam don blood bank hapo civil hospital mentang ila don ka blood bank naga banta ki bamensau ki bapang ki basitom naga banta jong ki nongpang ban haga ju ka por lala ban penurlong ya ka centralized oxygen plant naga banta baro sispa jeng thia hapo civil hospital nongpo ban ngi sokumen pada gijing budin rekar kat kumunong mikmat gimsyam la song thai bagane ka kam kala urlong ki PHC bat ki sub center ba pher ki badan hapo jong kane ka nongpo konsunsi lala ban penio sanction ya ka umsau nong bri PHC la upgrade ya ka sub center sya ka PHC la deb ban sanction bat ki lasdang ya ka kam la yo ban plipat ba ya ka marmain PHC ka balabu yo mau nong rim na dus nam arhajar hendriu dan dai la yo ban plipat ba ya ka nagam ta gijing mentoy jong gi pajba gi babun gi balang jong kene gedong bergathan hagijing budin nam ta ban punurlong ya kini gi kam kani thu epi gidon sibun giding pengkyang ki persang ban penuit hendrei ublai syamlai no ha ka bangi lala ban punurlong ha padang jing gi babun bagani ke kam lala ban plipat ba ya kamarman PHC pan ga sukumen ban itu ba ka PHC ang ne den ru hakini sansnem ki balale kila persang ban pet ban kmi ban pentikna ya gi jaka pan kha khulung gi bangitip kum gi lebur rum la persang ban penbit penbiang kenang bakan irap sibun ya ki long kmi gi jongi balik pan kha khulung hang ni hapo hospital ban pentikna bagi kamera gi ward ki bapher kinlong gi babit ki babiang na kapta ginong song snong gi jongi ban kumju ru na kapta gi wi gi general patient ki balik ngile kat bala ban penbit penbiang gi jing don kam hang ni ki jing duna ki don sibun tendre ngi sokemen pat pasuki kijing persang ban budin nam tang jing don kam gila ban penurlong yiki hagaju kapor kiwe di sub center ki badang sa ki badang dan hang ni hapo ka nongpo krosi ki jungi
kila persang banwat kilat kelenti bangkin long ki babit ki babiang bat ka basau kemen menta kalong balajan bun ki sub center apo nongpo constituency kilala aban penkha kelung ya kilong kemi ki ba armen menswa kim ju penkha kelung ki sub center dei menta lala aban penkha ki kelung ban mentoi na ka banta ki nong pang ki long kemi ki ba armen ban penkha kelung apo ki sub center ki jungi dengan budin ya kini bagin penting kena bagilat jingarap ha ki sub center ki PHC bagi CHC ru bangin la ban pun nurlong ka PHC yang neom den ginang sanut kani aku beri ban upgrade na ka PHC sya ka CHC ha ka maladangin poi su thong jo jingjok kani kon de ka wei ni ki mat ki bahas mat bangin penting kena baga PHC de ban kentiu kordan no sya ka CHC ha ka wei de bat ka pule ka puthi gila persang ban budin bat ngi sokmen Bayag Ribhoy College kabadan hangti hanongpo kadi ke Shlem jaka ai jing hikai na kabanta ki khun samla ki babun ki bangingi don nyo ka Ribhoy borok kawe lala ban penio ban penitu lane kata ka jingi thu nakaliang nyo ka sorkar ka bangitip kum ka community college lane ka pupils college ha ka bagino hikai ki badan hantu kim don kamsu banya mare banya ra plakat na kabanta jing siu ki tulop ki jungki lala ban ai ki jing siu ki babiang ban haju ko por ki jing rap ki bakerpang na kabanta ban yo e kamera kelas ban na kabanta ki kena ki babun ki ban lej pulih ha to college barsa kawai kabut ki jing budin kalong na kabanta kawai ni ki jing hos diu ki bai mai doktor Didi Lapang haga ni ki jaka hang ni ijau ki umat haus nem arhajar khatbara lala ban penurong komong bende ka pasdang kajing jit ya ginong mikmat kade ka kam ka bakentang ya ka pisah baro badon kam sudah mono bong don kam tang bawat nom ya pen ya gebot ke jungpi bat ka pisah ngatrai pisu thu onta haba pang haba sitong dak pisah e kam ni se thit khau be e kam ni se pisah je be e kam tang ba ya gebot ka koridor ke jungi gimde ban ya pen bat kata gede kijing kerpat kijung ada ka wasnur ngam dan iye ban keno iki candidate wish all the best naga ban tajung kiru ngidon reumut ki kertong ke ban ya khun naga nongpo konsumsi hakane ke election ke pemerintah laingut kide gi rangba laingut kide gi longkemi lai keji khun madasin tenomar kata wish all the best na kabanta jong ki sangut ki perlok kandidat ngatip yang ki kran lai pucat lai pusker lapang baca kran hagani kenti ke pementa ten kilakta awan hadu ka longer niang kam jin kam sem hadu kata ngam super ngasu tu usok ubun kiso ada bun hi bakuang mau ngasusim bakalong gomta banga tiasuk menmin haying dan gi bapa yang ya ki klip yang gi video kang tei bamera lapa baca keren ben cia senong ceng i de pa gi video ma ngatu ngong khubli sibun ngat tiasuk jai kat menang cakren nang ha kat menang cakren kat tanang satar tambanga tengah menuju keren ben ya no ngam don hok ban keno ya no ngaru si renjeng dau jing duna kom dengan keno ai gue dan hok ni yang dia baru beri boduna sudah baru ngim don hok jadi kita kadau ngam dan ni bengkran persya ai gue kandidat jese gidon ki badan mensim ban kersan ni kiru do perkhat bah kelatia keladem ngidon hagajuk ke bae bat ke bajuat kabing hap ban perkhat kerpang baga nongpo konstituensi Kathem Ribhoy gabayit ke jungi ha kani ke kenti kumno kan jubab Kathem Ribhoy kayayap haga ar tarik di pajba jo nompo konusi ke ke jubab kawakin ai kilai punyo hajar san pu kendaingot kai ke jubab kin ai ka syong hapi niwan nang ne haga ne ke sri emde papenbor yano niwan ban kerpat da ka basngaurit kamon ke balai lut ke bafidan ban kersan ki balane jimut ban kersan ya ga haga sembol jong bom yain ne haduk ar punyo tarik apilison ya ke syap haga dur jong bom lada gidan kino ke bawan ban pun thame hagi de gisni
ngam don ye ban ong ye kata ka song ka jing start ka jung phi kum no ba phin jubab ye ki kum no ba phin le den ring ngej scam ba phin no mino namar ngani thu ibi ka UDP ka United Democratic Party ha kane ka snem ar fulai hadin bakan mi ka result ha ka ar terik jongul ber kan yalam ya ka sarkar jela ka bi ke jungi ka UDP kan bat yaw lakam sensar bat ka we na gimat ki bakong san hang ni ngani thu ibi lengba jong pi baro ka jing angnut jonga kalong mangila dei ka por bangidei banyo ya chief minister lani menteri rangba nakasi jentia fi bangorang pangani thu ibi ka parti ka wala ban ai ya chief minister lani menteri rangba nakasi jentia dei tangga parti UDP daga baburam ka parti NPP kinong yalam gidene spok Garo Hills mdei banga bisni yaki dan ringi hapan keren ya gijing sisa daga baburam kaya TMC ru gidene spok Garo Hills rilum Garo hal po ka parti kongres yamenta undon nong yalam lasitom menyalam ya sorkar keladon gijing hiar arsut nadu naneng hadu hatrai dene tagadau tang ka parti UDP kabadon kalenti banyo ya menteri rangba na khasi jentia kidon gidauba angan suitu ipi tang kawe kadau kabakongsan babalei bangidon kam banyo ya menteri rangba na khasi jentia kum wemele hageding sansnem kibalale ngal persyang ban budin ya kawe na gimat namar bahadin mangalong emele haus namar jar khatra kawe na gimat kibakongsan kawagi kimi ki kpa gi juan bani kendu yang agalong banyarap kam ye ki khon gi ksiu gi jungki badu meral tos ajarap kam hau khon lane uksu ka khon lane ka ksu bat ka dei ge jing ong ka badei lada gi kimi ki kpa kinam keren nam ta ki khon gi ksiu manoban keren ka dei ge jing shisha dei hiban keren dei ban wan dei ban pensngau dei nak tagadau haka ar punyau tarik jong ubnai November jong kasnem ar khatpra ka khasi author society hadin gijing budin layo ban penlong ya ka special session ban pas ya ka resolution baga ktin khasi gade ban rung ha ka kernit ka bapra kade gijing khun banagaliang do khasi author society kilap ha gijing dawa na ka por sa ka por badai hak tu ar penyu tarik jong November jong senam ar khatpra habang ilapoi yang dorbar thawan ban pet ban pas ya resolution baro andru pungut ki emele ngilalam bahaga tu ka resolution latho ban pas ya kitin khasi an Garo kadan artili kitin kumu emele hadin bala pas ya tu resolution ngapersang ban budin ya kani kamat ban ngala kerenru haying dorbar thau ain la bun sin ki khun samla bat ki baju long akses ki internet khila ban le sa website jong Meghalaya Legislative Assembly ban pe ye ki mat ki bangang la persang bandra magani gadi dauba na ka banta ban penio kam yo jam ki khun ki ksiu ki jungi kar kom perkhat ka bran hanga kalong malada ka ktin khasi kan rung ha ka kernit ka bapra ki khun samla ki khun ki ksiu ki jong phi jongi kinit po ek exam ha kitin khasi ban thep kam kala amdi DSC kala amdi MPSC kala amdi kam sipai kam pulit na railway ICR NEC ki office sarkar amdi tang jelawat ki jong ka sarkar pedeng ro ngila aban tho ha kitin khasi nganga de wemeli bumi khmat dia ka constituency nong gendong kabahan nyo po persen ki kena school ki pas ki de ki pul pas metrik kidei ki bapas khasi medium katu kan ne gidan ki bapas English medium manta kelas dangdon ki English medium school ki bidan lag de hang ne ha nongpo haslong tandre nyo po persen ki nong song sinong ki kena school kidei ki badang pule ya ka khasi medium ki bala long fluent ni kitin pareng kamli le kila ban phe exam kamli le kin ka option kin long kin tho kitin pareng English ndai ka banga kham perkhat kalong na ka banta kinong gendong kilong ying ki baduk
Kiba pas khasi medium mano ban penkeren na kamuntai jungki lano kini ban tho hagatin khasi dei nak takadao bola dei ban penrung gane gede dauba jong ka jela jong ka bri new trap jong ka thamri bhoi jong ka jela baro kawai bola dei ban yo ban penrung haga kernit ka bapra kan suk kalawai ge jong pi hadin menta sam posnem nilayat ya ge jing yo jongi ge jela ka bapura mentangi kan mau hadin san posnem ya ka wei ne ki an ge ba kong san ba ya ke balapas da ke APHLC hak senam khat khandai spa an yo puwei kata ke ding Meghalaya Regulation Transfer of Land Act kaba ngilong trai ya ke khndo bat ke bom trai ni ke mio ban thiet ke jaka ka don ke provision gani bat de na kata kadau ngakwa ban kane ke nomona kan sa haba ke jela kan da prapus nem lane sis pas nem kilong din ki ban sawan ke nong peleng badai kesnem arjar pulai arfusau bagatin kasih kelarung ke kernit ke bapra ban pensuk ya kalawai ke ban sawan ban yo kam yo jam ki khun ki kesi hujangi pisau dai nam kata namar kata don kam ban penjok ya ke UDP ngampis ni ya ki perlok narilung garu mlili kita hiban yo tang bagatin kasih ke di kepala biang nadong sadong baru ki kriteria ki parameter ki labiang dot teladei ban penrung swa namar baga hapo ka jelanon is ke jungi nginon tang lai teli ki kitin ki bala kentup haga kernit ke bapra kita gede ki kitin asamis ba kitin boro jong ke jela asam ba kitin manipuri ya ke jela manipur pinpet ki office sarkar khamtam ki office kumha ICR ki balik CNEC bat sigi wei ke office sarkar jong sarkar pedeng kidan bun ba ki manipuri bi okam hang tu bale namar begitu exam ha ketin lajong ki okam tedei nak ta gadau ngaso ban kentu badai ban penjok dan buram ya ka seng UDP une usakri ubarit balada phi pen penjok uniang hakmat kum gasti ban dawa kum laju dawa mencua bagane gade ban urlong kloi kat bala angin penbor ya chief minister bekum ke parti ke wei ni kimat ban suk kalawai ke ban sawan nam tagi khun gi ksiu gi jongpi namar kata ngi scam bekum gi nong song snong gi bi pin ai gi jingkirsan ga bapura na ka banta ka ne ke kenti ka bangidon haga ar penyo tarik jong une upnai rempang jong gane ke senam ar di ar pulai bangin mi renti salagi jong gi polling station gi bangingidan bat bangin knyat ya utu kudam nomor sau bin kenmau ke kerteng jangan di nomor sau yang perti jatuh meral bonsim yang dur sembol utu kudam bin knyat ya utu kudam jong ke bom ban pentik kena begini kemenlang ha kate ke sengi ban penpenai ke result hak antrik jong ulber pimen jurem namar kata kinong song senong kapor kalayat kimat kinang ron sibun ban keren na kapor kamsya kita ditangkat do teli kimat kuan pen sengau ya pi bang so ban apil ban kerpat biang sesisin bapin sengau bah ban ai biang gajing kersan gajung pi ha kane ke kenti ke pementa kenang banganla aban buddin ya ki isu kimat ke badang sa teng na ka benta ki dauba jong ka nongpo konunsi nam ta ki dauba jong ka themri bhoi ban ka khmi lenti bagi konunsi kum shom sning chamau hati bat chapo jirang ka UDP kan yo yang nam tam ha ka bangin yo ban pernai ki kau ki lama jong ka UDP jong ka bom gin kawe ha ka ar tarik daga jingkimen bat daga jingkimen gin yo ban thau ya ka sarkar hang thi hapo shulong na ka banta ban yalam ya ka sarkar na ka banta ki jing mentoy jong phi ki pajba kum usakri ubarit bala persang ban sakri haki sans nem ki balale ngasu thu kidang dan sibun gi jingduna ki badang sa apo konsensi kidan sibun gi jingduna ki badang hab ban pendep bataga daw ngawan biang sejisin ban apil bapin ralem ya kene kubor sagi chnong gi thau gi jong phi sagi polling session gi bapin le gi kwa abakaningut gi dan menta ngin multiply tang daw sanru nga tharai ngi lapoi so thong jong gi jingjob tenamar kata nga kentu yipi kum kinong song snong bapin sengau ba ban mi renti wanam pep ban cebut kata ka di jing kerpat ke jungai pi mi renti ha ka arpo nyau tarik dang step di tep swai kebut
ngin selit belang ngin selit cekikam gijam ngin selit calengka bat kumta ter mar bersibut lajok sibut larem ngimde ban pensel ya ka but ke jungi namar kata kum ginong song sinong ngasoban apil pi pin sobha ban yetli ban nam ta gi dauba jo ka dong bat ka thang ge jungi ngin pentik kena bangin poi sau thong jong ke jing job